Nah, tuh, telepon ka na rin. Ay, simak ko. Dah, simak. Naka ako, misa ako araw ko. Dah, misa. Saan telepon ka na rin? Basta ko jawab dah. Baka nalala ko ito. Tuh, sige na tayo. Dah, telepon? Ah? Mau dia kan, kalau tak telepon dulu kata jadi kita ni dia sudah.